ولات دجي وللدربي ولات دجي مفي برساكر وقتكم دبينن او در هنرتي دبين وي فيلم تكشان مدقوقي ميركيكي يشتب سمبل وبري وبوراي دريج رش ميركيكي وسام من خيالت كر لي تجنكي جواني وجنكي يعني من نظام بو اف فيلم جالي جنكي بهات يكشانل جبو من وكي قارتك يا او الجوري خو بالكي التفاتك به لي الجوري من دمكي من بنيرينا جني باش من نيرينا جني باش آوانا كريد في الماخذة أزيل سيرفي بخبتم و أف برسكة دمجيم ده اوه شو صار معي أبا جمرة إسطنبول على مشكلة اسطنبول شكو دركت اسطنبول افتشاي مزن بلند هلا جوان شي درباز بي دشي دشتكي مزن در تپشیاته دیسا دچی köprüye ki der tepşiyate köprüye belin heya جي köprüye ji derbaz bî diçî ber camiyekî mezin li ber wan camiye wisa sekinî li dora xwe dirênî xaniye mezin qirase hene lûr dirênî tiştekî tune dîsa gerî dizîvirî يا أبا Vê heftê mêvana bernameya me derhinera serkeftî Gulîstan Acete. Li ser kurte fîlma wê ya xelatkir bi hişta zebeşan, fîlma wê ya dawî guneh, serencama wê ya sînemayê û tecrübeya aktrîstiyê me sohbetek kir. Vê carê me bi awrên derhinereke jin li sînemaya Kurdî meyze kir. Gulîstan Acet sala 1985 li Êlihê hatê dinyayê. Piştî zanîngehê demekê mamostetiya zimanê Tirkî kiriye. Li zanîngeha Mêrdîn Artuklu di bêşa zimanê Kurdî de jî mastera xwe temam kiriye. Sala 2009 dev ji mamostetiyê berda û berê xwe bi temamî da sînemayê. û di bin banê neçemê de jî demeke dirêj perwerdehiya sînemayê wergirt. Kurtefîlma xwe ya yekem bi hişta zebeşan sala 2013 temam kir û ji Festîvala Antalyayê xelata kurtefîlma herî baş wergirt. Dîsa wê salê di fîlma Ferîd Qerehan derbûhîna ji bihiştê de wek aktrîs cêgirt. Bu wê rola xwe ji Festîvala Antalyayê xelata aktrîsta alîkar wergirt. Wê salê ji festîvalekê du xelat wergirt û di wî warî de bû derhiner û aktrîsta yekem. Sala 2013 kurtefîlma xwe li benda Buharê û sala 2014 jî dîse kurtefîlmek bi navê Guneh çêkir. Gulîstan Acet ji sala 2009 ve di cîhana sînemayê de wek derhiner, alîkara derhiner û senarîst dixebite. مامۆستێتی پشتی کوم دەست پێ کرد من فەرق کرد و نەلگۆری منە یعنی دو ساڵە مامۆستێتی کرد لە لیسێ ئەس کەتمە دەرسێ ئەدەبیاتێ ئەس gelekî westiyam û yani bi pereyekî biçûk bi wextekî dirêj bi zehmetekî mezin min mamostetî dikir paşê min xweşînekî giran derbas kir di wê wextê de jî min biryar dabû ku ez her me dervayê welat ez ê biçûma Londrayê min qeydiya mekteba xwe kiribû û من ji bo vîzeyê her tiştê xwe amade kiribû paşî ez nexweş ketim û nêzîkî hefteyekî di xestê derazam di wê demê de ez gelekî fikrîm ez dixwazim mamostetî bikim yan divê ez jiyana xwe nekî biguherînim min got ez ê dest bi sînemayê bikim ji xwe li zanîngehê jî me nekî dest pê kiribû min got ez ê herme mekemê ez çûm û min dest pê kir di sala min perwerdehiya sînemayê dî û min fîlma xwe ya
بوشتا زبشان کشاند به مکمره دما کو ما بوشتا زبشان کشاند نبدلیم براستی ما دو روزا دکشاند بو و اکیبکی آماتور و عجمی و بدرفت مکشان جبرویجی يعني سيناريو تشيروك هكذا برباش بو آنهاج مثلا دماكو خل فيلمين تماشيت كن بحساوي فيلمات كن بحسا شيروكايت كن جبركو تشيروك هكذا باش بو لي بجبر بدرفتي ما هنكي بكيماسي كشاند جبو من مثلا السينماي ده بشيا هر تشتي تشيروكتي بقول بلكي جبو هاجي اف تشيروك جرينج به وبلكي خلات بستنا لي هكذا ازنال بندي بوم آل استقباني شو خط ازنال بندي بوم يعني الاستقبانيا من شو خط نبو و او رولاك و از سيدة دليستم جي نرولكي كوت الاستقبانية كي باش نشام دي نوصا ويدر فتنات داتا لي دمكي فرق كرنو خلات دان دا क्या किया ودا بهارا बाहर किया بهار قزامنا hiç beni diya هيت تنبوي او شو çuya kure شو سريبيتشا هاي باللند yeken ki var گولیستان عجت پشتی یکم کرت فیلم خواه بهشتا زبشان دیسه وی ساله کرت فیلمک بناوه لبنده بهاره چکر. جیروکا وی فیلمه لسر دایکا گری لایکه. هروها فیلم لسر پیواجوی آشتی و چار سریال ترکیه اتمسفرک رشبین و بهیوی نشانی مدگه. جعالی زمان سینمای و اف فیلم دویم جی بهشتا زبشان خورتره. لیبلی بقاسی وی فیلمه دنگ ندا. كيفام الشيروكاي رزافتي وهنا كيجي وكي دينكي بوج بو من او فيلم يعني شيروكا ناسكري كي من بو و شيست بين سالي بو دايك و كيشكاي لسريتشيا بو البنداي بو دما 1990 نهاكو اوجلان جو تمام ايديامي وناس تشكو سلاح وخو دينن و امي عاشتي بكم بهفره او شارجنك جي باورت كيكو ويكيشاي بزفره و اما دست با آماده کاریا هاتنا کچکت که او داوی پاکشت که لبینویت دشو جلوی آمادت که لی پاشی هند بکو دیسا شر دست بید که و کچک نای يعني دماكم في سحكر وكي كنت تشتكي السر دليم رونشت مگو يعني باش خراب از بروفيسيونيلم ان اماتورم از نزان ل دويكو از في چيروكي بين مزمان ما كشان ل وي وقتي بوشتان زبشان هينو دس ب جرا فستيفال خو كربو جبركو بما كاميرا هنا كي بسكريكي ما هبون وما درنگ دس ب جرا فستيفال كر ومن اماده كاريا گنهتكر او دنا بريده ما يعني هنا كي ناقيله بو ل اكو مناسكن اكو هنا كي من مراقتكن وفي المجي هند بن بهشتا زبشان یکم کرت فیلما گولیستان عجت بشداری 15 فستیوالان بو و جی چند فستیوالان خلات جی ورگرد. پنجهمین فستیوالا انتالیای خلاتا کرت فیلما هری باش، دویمین فستیوالا دهو که خلاتا طیبتا جوریه و جی فستیوالا پرپریک باجار خلاتا فیلما دویم ورگرد. اف خلات نشان دادن که در هنرا جوان گولیستان عجت به پنگاوه کساغلم و شخوا باور دست سینما گریه کریه. فستیوال چه خاص گرینگن دجیانا در هنرکی ده جبو من آگرینگ او کو 30 سال دی 5 سال دی 3 سال دی ل درکی دنیای یک فیلمام تماشا بکه و بیجه اره فیلم باشه فیلم کردکیه و بحثا ویت شتید که یعنی کو 3 سال دی او فیلم ل هولیبه و جانا خو بردوام بکه جبو بقیمته یعنی فستیوال خلات تشتیدی روجاتا در باسکه اره جبو روجانه تشتکی بقیمته جبو درفتان ل باوایدی جبو من فيلمه آگرینگ. مزگا تیم کمی مزگا. مزگا تیم کمی مزگا. مزگا تیم کمی مزگا. گولیستان عجت فیلما خواه بهشتا زبشان جبر بدرفتیه
bi zor û zehmetiyê mezin temam kir. Lê çîroka wê fîlmê ji aliyê gelek kesan ve hat ecbandin. Derhener bi vê fîlma xwe li ser çîroka keçikekê ku dixwaze xwe bikuje û biçe bihiştê hem rexneyê li baweriyên pûç û vala dike hem berê qemeraya xwe dide travmayên piştî şerî ên Kurdistanê. Di fîlma xwe ya dawî de dîsa dengbedana tirs û xofên zaroktiye nîşanê me da. û ev yek jî bi estêtîka sînemayê pêkanî. Lewma jî gelek rexnegirên sînemayê pesnê dan. Kurtefîlmê Guneh beşdarî gelek festîwalan bû. Ji festîwalên Montpellier û Malatyayê jî xelata kurtefîlma herî baş wergirt. نايل تجرب بدي أذكرك أنا بإذن الله قد أجدت على Kalebne. بسم الله الرحمن الرحيم يا إله إلا الله اللهم تهري له تهري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وقتی که من دست به بوشته زبشان کرد حقیقتا من نه خوناست کرد جالی سینمایی و نه جی گرینگیا در نرتیش بوم هوقاس مزن بو یعنی مدگو چیروک هر تشته و دما کت چیروک بکار بی نشاندی بچه آوای بجی او چیروک و بقیمت به فیلم باشه لی از ویگا جبوم دیسا چیروک لسر هر تشتیه لی دوی که در نره که خوناز بکه و ستیلا خواه ترزا خواه استتیکا خواه آواب که و بوی استتیکه فیلم خواه بکشینه گناه جی فرقا گناه و بوشتا زبشان يعني جي البندا بهاري جبو من أوى يعني من سينما خناسكر من نيرنا خناسكر وبويا واي مكشان يعني سينما رومانيا چوا بأواي كي زلال وبأواي كي ساده چوا خنيشان ده يعني از بيجم روناية مزن işte kostümü zeyde giring yanjı elberçav yanjı dekorun elberçav nine zeyde her tişt zelale u çirok le peşe li evji tarzeki avatken jbomji ev bqimete yani filmemine ku pişti günah az bikşinimji ve viyavay bekşanim. أكرم حمانين سعيد بس خلصنا كانت كذا برزة بيه هم توبي. نفس أنا هي فوتو قالك كيفنا الزنا ما جدزم قال أشياء ودي أسخكش خلاص كده Di cîhana sînemaya Kurdî de derhenerên jin gelek kêmin û Gulistan Acet yek ji wan e. Endüstriya sînemayê dibin destlatdariya mêran de ye. Lê van salên dawî derhenerê jin her û her zêde dibin. Çêkirina fîlmekî ji bo wan zehmettir e helbet. Lê ew dikarin bi awrên jinan li sînemayê binirin. Lewma jî serkeftina wan di sînemaya cîhanê de ji bo derhenerên jin dibe avantajek. نتنمر همو انسان هینه اقتدارات جنکی نبونه یعنی بلکه جه امازون و ورده که هبن او جی راست بن جوی چاقه و ورده جبیر کنه یعنی اقتدارات جنکی جبیر کنه و حتی توی اقتدار سر وان آوات کی اون کفنه هف yani mesela tijekire demaku tiştekit beji işte demaku tbe listikvan amadebke vaki ku jere tişteki ayıp be yani xodanayne çavajne ki jimle tişteki beje o zevip kim yani desete de o profesyonelin o kompleksevani وسا دve kunî be lê te hîskî dîsa hinekî gere tu xwe hinekî bixeydînî gere çawa bêjim hinekî hişk xwe nîşan bidî yani jinekî ku hinekî narîn xuya bike ciwan be jî yani ez bêjim ez 5 salî bim belkî ev pirsgirêk nêne pêşiya ji ber ku hinekî di nav sala de ez çûme û lê di çavê wan de ji bo rêzdariyê emir jî tiştekî giring e yani tu 20 salî bî bi çavekî dî te dinêrin 30 salî bî bi çavekî dî 5 salî bî li çavekî dî ji ber wê jî wekî ku min got yani iqtidara jin di setê de hinekî zor e û di sînemayê de ji xwe jin dînin yani ne tenê di sînema Kurdan de di sînema cîhanê de ji xwe jin dînin yani til Oscarê binêrî til Cannesê binêrî ji sedî belkî 5 derhinê jinin.
بیا من بهشتا زبشان جعالی تکنیکی و نه فیلمک خرابه. جبر کو فیلم ویا یکمه هنک آماتور خویا دکه. مثلا دیمنین وی کرکی. لگاوا مروف دفکره د فیلمین دویم و سیم ده گلستان کتیه پی زمانه کی تایبت ای سینمای و خواستی ترزکه خواسر بعفرینه. و یکی جی با آوه یکی جی خبر پکتینه. به تایبتی جی فیلم ویا سیم گنه از چاو بجم نزانم لی فیلمک گلک خورده. آنگو کرته فیلم نبویا جی 10 دقیقان دریشتر بویا جی دی بهاتا تماشا کرن. د فیلم سیم ده چند زاروک دچن شکفته که و حنکه کل حوالی خود کن وی ده ترسینن. کرک جسر هش خود چه اولوی داره دکوه ارده. مالباتا وی کرکی جی باور دکه کو جبر جنو پریان کریوان نخوش کتیه. اف یک جبر وی بیرو باوریه. لی حوالی وی یکو او ترسان دیه باش دزانه کو مثلا نجبر جنو پریانه. لو ماجی خوا سوجدار دبینه. د فیلم سیم د دیسا زاروکه که لی وی جاره لشینا وی لی پرسینا باوریا جی خوده با آوائه کی رالیست وان خرافین لسر جنان نشانی مدده. او تاوی وی یک جوان زاروکان به وان بیرو باوری امپوچ روبرو دیمینه و سوجداری یک دنقطه دلیوی. یعنی از وها بجم گلو راستره. فیلم یکم و یا سیم هفت دشوپینن. لعالیه کی جیهان مزنان کوته ده باوریا جنو پریان هیه لعالیه دن سوجداری و پوشمانی زاروکه کی. دخوازه جمالبات ربجه کو مثلا نه جنو پرینه جبر وی کرک نخوش کتیه جنو پرینه بونه بلایا سریوی لی نکاره بیجه اف حموتش تنهانه جبو فیلمکی هماین خورتن فیلمی قوی تر دکن. Bunlar hep böyle bir filmi güçlü yapan şeyler. Ho già avuto delle esperienze filmiche con altri bambini e questo سرانجام ما با اوای کی گلگ نورمال دست پیکر. گابریل ویدم سرپرشت برهم هینریه بو. جمن را بحثا گلستان آجت و میره و فرید کارهان کربو. جمن را گوتبو کو او هر دو جی دزانن چیروکان بیجن و گابریل گوت من باوریا من بوان هيا. روزه که گابریل لمن گریا. گوتنوها دکاری وان ناس بکی و لگل وان د فیلم گلستان آجت ابناوه گنه ده بوان را کار بکی. من جارا پیشی سناریو خوند و گل کیفا من جره هات. رشبلکا یکمین آس سناریوی بو. پاش گلستانی هن فوتوین مکان فیلم جمن رشاند و از عجب مام. من دخواست زیده تر لسر بسکنم. جبر کو انگلیزی ما پر خراب بو سوزدم کو از لسر انگلیزی بخبتم. امج آخفتن هف باش سر وقت ندبون. لیدی ساجی خباتا لگل گلستان بلز و حسام بو. آخر جی کردی بو انگلیزی جی انگلیزی بو ایتالی بگلک ورگرین زمانان بزوری بجی مدر دیها فهم کرد. Bellissime foto delle location in cui avremmo girato. پروژه ایرو جبو در هنرین کرد مزنترین پروبلم اوه کو سینمایا کردی هیجی نبویه خودی اندوستریه که. گلستان عجت جی یک جوان در هنرانه کو دما فیلم خوچید که جبر وی که ماسیا سینمایا کردی بیزارد به. جبو من پرسکره که هری مزن به دولتیا کردایه. یعنی دولت کی مهبویا و پرسکره که زمان نیم بویا. پرسکره زمان نیم بویا و سکتوره کی مجی آوا بویا سکتوره کی ما آوا بویا ما الاستقبال خو برحتی بدیتا ما اکیبا خو تکنیکی ما برحتی آوا بکره مثلا از بالاستقبال را هفدیتن دکم الاستقبال کو ازوان بینم ام هفدیتن اتکن یا بکردین زان یا شغل استقبال وان هما نینه د پروژه کی د یا لیستنه یا لیستنه یا جی نلگوری رولاته مثلا زاروک دناف کردانه دناف سکتورا کردا ترکان ده هيا و تذكاري سه مهبوانه فيلم بكشيني ليه اما نوصايه نه بروفيسيونال دما كنت سي روجان بكشيني روجان شارع بسكريك درتي امي هرنا نظام كوري امي هرنا ميوانتيه و ميوانه مورن نابه كورك بشينه مالي فلان يعني دما كنت دنگ چيتكي مثلا تدنگه فيلم چيتكي لدرجه قدك تدوي نبو ده هركه دبي باش ده هركه tamam baş derken ama te diyalog avetiye te peyva heri giring avetiye yani de montaj ede kurdin zan yani dema ku sete de denk digre
yani nizane kîja diyalog hinda kir divê ku çi bikişîne û çi nekişandiye çi kêm maye wan nizane. گولیستانا جت دیمنین فیلما خوا گونه لگوندکی مردینه گرتیه. او دی فیلمه در لگل در هنر دیمنان ایتالی داریو جرمانی خبتیه. جرمانی 5 ساله لی ایتالیای دی گلک فیلمان ده در هنریا دیمنان کریه. بسایا دیمنین وی دی فیلم ده اتمسفرک خورد و وگوتنه که وکی ریالیزما افسونی دی فیلم ده پیکاتیه. إذنا خد تعالى أمي جيبي بلاي خلاص أمي بيبي سيارات السنة ويدا بلا رازي شفكي وطا خدي بسبي ساخشيار. ام خود کجن دماغ و ام دکبن سته یعنی 20 ساعت 18 ساعت ام تخبتن و جبو من نپرس کرده که یعنی روزادی ام راد بن 20 ساعت 18 19 20 ساعت ام تخبتن مثلا چکر مجات بوجه ایتالیای تی چه وانی زنه بخبتنی سبید گوتام تی رو 18 19 ساعت وان بخبتنی اما سبید تا ببرون يعني جسبي بيجن أميرو ناخبتن أمي صبي دس بيبكن متقول ستدين بويا در تركيا هدر هركز البري بفيا وايد خبته يعني لسر خباطة ستي و زوريا خباطة ستي أم هناك النافع فكتني در هنري ديماني هاختن باش يعني بتشب قوتانة دقونا و جيكو مليت فيلم كشان يعني تنكار بو مسينة كي خود ديني جيكي راس تنكار بو بديتا يعني أول وري لسر ملوي 11 كيلو كاميرا ومعزموي و نل سر تريبوتي بو هر دايم سر ملبو والبي زارو كابو دي ساجي قد بسكريك در نخص جمله يعني جوي هواي و ديسيبليناي از باورم جي تركيا باشتر بو ملتين کو نبونه خودی دولتک سر بخوا د سینمای دجی راستی گلک زوری و زحمتیان تین. بگومان جبو در هنرین کردین جوان روژا ایرو پروبلما هری مزن به دولتیا کردانه. دولتي كما هو يشخوا نيوان برساج هولي راكراج بركو دماكو تبن باسكي وي دولتي ده باليكاريا وي لولاتي وي دولتي و بإنساني وي دولتي تبكشان دا شخوا زمانجي وي دولتي بيا و جي جيلو برجي و چاندو هنرجي ايما جبه دولتي ام نزان يعني ام لكيجا آلينا تمام ام سينما عباتكن ام سينما خواباتكن ام فيلمات دكشين لبن ناوي تركيا دماكو ام دچنا درواي ولات شي ام دبن ناوي تركيا ددگرن و ام لوري نكارم بيجن فيلمام دناف سينما كردان ده جبركو زمانه مجنزانه تركا جنزانه جبوه تشتركياتي تجي وكي هر انسان تركي ليش بو من چند كريتر هنا دماكو در هنر كرد به دماكو زمان بكردي به دماكو الاستقوان كرد بونو بكردي باخفن و چيروك جي از بيجن در حقي كردا ده به نه مهمه يعني زي در كردستان در باز بان جيكي دي او فيلما كردايه لي باوايدي يعني مثلا فيلم يلماز بني تجي كوري لي بنيري نه كردايه يعني تمام در هنر هر خاص کرد بجی فیلم خوب ترکی کشانه تتکاری بجی یاشار کمال نویسکاری کردایه تنکاری ابجی وکی ویش بوم کریتر ابنج بوم Руки кому сказал? Сисанул разочек. Ну, что он?